Ubingelele ke mukule emakhambini engamukele futhi uhlelweni le-SK Media Productions nakwendoko sesiphinde sabuya futhi sokuthola indaba esizike ihamba phambili ney'trenda la emculweni wesintu emculo amaskandi kanti kumusha lethane ungalenzi iphutha ukuthi laphana-ke ukhohlwe ukusubscribe ulike uphinde ushare video uyithandile ngaphandle ukuthi simoshe isikhathini ake nje singene ngqo endabeni-ke siza nazo-ke namhlanje kwengiza nazo namhlanje-ke mukule emakhambi phethe udaba phana umsakazo wokhuze FM uTjatha ngoba ukhathide usegcine ephendula-ke ingcekangizwe emculo laphana ey'nkundleni zokuxhumana nizokhumbuleka ukuthi ungize uyinsizwa engayizwa nhlobo lensizwa lena uTjatha liyabonakala amavidiyo akhe emtalapha khona laphana embiza ngawonke amagama neshipi siyabona lapha-ke ku-Instagram ukwabhala-ke futhi laphana-ke epostini yakhe uTjatha beyiphostele yona ukuthi-ke into engenangqondo uyibuka nje naye-ke iposti imbukelo wami yayibona esithombeni la abantu abaningi-ke bebekuthanda ukukhathazeka ngalolu daba liyangiza ukuthi-ke la ubhizi-ke yena usukela uTjatha-ke laphana kumthuka ngayo yonke indlela kodwa-ke uTjatha akayinakile kumangala abaningi-ke uTjatha-ke ey'phendulela kungizwe laphana-ke enkundleni zakhe zokuxhumana ku-Facebook lapha ashiye khona ipost noma ividiyo laphana-ke ungizwe-ke esho-ke amagama laphana-ke atalapha yena-ke ungizwe lapha lo mbhalo-ke mbukela uFacebook ubhaliwe laphana ukuthi-ke kahle kahle mina ngisenkingeni i-COVID-19 ngapha ngiphinde nginyathele nayo le pandemic yasemachwilini futhi lesiphihle ngobuso engathi laphana ingaphansi-ke ngebhasi iyashiya-ke i-comment laphana-ke insizwa uTjatha lapha-ke i-comment section asike #ayikhale imbona abantu-ke ihlukeleke ngalolu daba mbukeli abanye bathi laphana-ke bethi-ke laphana ungizwe uyahlekisa uma enidelela kanidelele ngempela ngifuna ukuhleka mina yeze-ke ebukeka njengomuntu onokugula okuncane mhlawumbe ujikelwe idlozi ngoba ngathi kuwumphupho wesanga abanye bathi-ke laphana cha wena ngoba eqinisweni uma umbuka nje kahle lo muntu umbona sengathi unezinkinga ey'nkulu embangela ukuthi abe nale enganayo msizeni bakithi udinga usizo lwangempela lo akazinzi thanda ngehlanga ne-comment section mbukelo wami bekuvula khona ngalolu daba kangizwe mina ngishiya nayo le video le efaka uTjatha laphana-ke enkundleni zokuxhumana nangesinye isikhathi nganje ukuthi uzophinda sibona nathi uma siphuma ngiyabonga uhleka mfana wami njengoyihlo hayi kanjani uhleka njengaye uyihlo mani uhleka kanjani hayi kahle umbamba ngophondo sebenza ebusuku lo muntu abona ukusemini manje hayi ubona kwangobe uzibesho njalo akumina hlobo mana wona usotaphika wena mina ayangikhonzi indawo lapha ngihamba hawu bakithi kade kusota nayo lento uNkulunkulu wami hamba wabona ukuthi hayi i-lockdown izokulambisa ubaba wakho bayazi wenzani manje wenzani ebusebuyela udakena ngithi izinto zoselindelana ubona nje saza kuwunye wena waye foundation laphana bathi angasibeki isitilo ngoba uzositshekisa wayemba afundile phela uqala lo wesibili waphinda futhi wayisexova udaka usebuyela odakeni-ke bene usethatha ikona nokufaka odakeni uthi nazo cha uthi uyafana-ke nokhathide hayi njani abantu kodwa mina kumbuka mkhize uyafana impela nje yabona inswebo kusho ukufana kwabantu awulufresh-ke phela kodwa ngoba siyakuzala ungibuki mina wena iminyaka iyaphila phela yashonile noma hayi alingashoni udaka wena liyashona ngithi